Olukura ebyentura y'abantu n'eminyeeto hawa district Isingiro nagira ngu n'amazima abaana nibatorobozibwa kandi batunga nenda bitu polisi negira ngu abingi tibarikutwara emishango egi aha polisi abakutwara bakiri bato abakutoroboza nanguna nabo kugya mu bushwere bakiri bato batakakiza emyaka 18 y'okushwerwamu so tubine n'amazima kandi in case omwana yaba yazire still okoze n'omushango n'abatakurugaho ahabo kugira ngo omwana yazire still nigisha emishango ebiri hari omushango gwa defilement na child neglect ahabo kuba bwira bwingi naba yamukwasire yamufunisenda no bureberesa kugira ki takumuhereza kurugira ha kitongore cha Power to Youth ekirikurwanira obugabe bw'abana babishiki n'abakazi nibagira nkwiha bashiko mu district egi bakashanga eminyeete mingi etorobozibwe no kutungenda konka batari kumanya ahi bari kubasa kuza kuhwerwa mufutanga program y'umumira na gumwe tukashanga ngo eminyeete mingi kabe na munongo mukabuya tukadikora mukabuya na kivari tukashanga ngo kita kumanya mani gabo nk'eminyeete so itwizire twaba bangura kandi tureba ngo hatimba amanyamani gabo nk'eminyeete mbamanya bekirizamu binamani kandi n'abakora yafune tuzubu nabaza kucicarenginga tutayayire email nyamicwe owatungirenda ari omwana muto omubwire wa COVID-19 yatugambire mbere yabire narabamu no kuyizire kuhwerwa ekitongore cha Power to Youth kare uguma ko mucyaro abantu bona bakabamba kureba kubi uhura no swara boze yuwatora bumutakore nkotine mugaso Jambwe nuko gumu mbere cyo kubaronere bwenka ukukuro rwetamo after mwe nakimanyira hari bantu babandiye bakubi custom kamba koraki nabankunda kandi bamberiro ecyo kubanza tukora iki tweta sensitization abana babishye kugira ngo bamanye ibyamagara gabo binakakwate na nebyo kushwere batakatwara twarwa ombuko rwebyo ndende kucyakubaho obundi bahwerwa omuringo gwo gutwantugamba orukura enshonga z'abana n'abakazi aha polisi y'Isingiro asimire ebitongore ebirimu Allied Power to Youth TPO n'ebindi bukwera no kwegesa abana aba no kubagunjura kandi bakamanya kwerondera oburinganiza batorobozwa batwire nitwe munonga okureba ngo eshonga z'abana twabayamba kandi no kusensitizinga abantu baguma baratusapotinga Ndrusi n'wamanyo muri Isingiro.